Začeće Svete Ane. Molitva na današnji dan isceljuje bolesne žene. Ukoliko imate problem da zatrudnite, pomolite se danas velikoj pravednici. Pravoslavna crkva i njeni vernici 22. decembra proslavljaju praznik posvećen začeću Svete Ane, odnosno danu kada je se arhangel Gavrilo javio i rekao da u sebi nosi Mariju. Pravedni Joakim i Ana nisu imali dece punih 50 godina svog braka. Kada su već odustali, javio im se arhangel Gavrilo i rekao da su im molitve uslišene od Boga i da će roditi ćerku Mariju. Prema legendi, Ana je Bogorodicu donela na svet u svojim 70. godinama. Na ovaj dan žene ne treba da rade nikakve poslove, već samo da se mole Svetoj Ani za zaštitu dece ili začeće, ukoliko još uvek nemaju poroda. U nekim selima zadržao se paganski običaj, gde majke sa ženskom decom idu oko kuće i bacaju pepeo ili prosu da bi sačuvale kuću od zlih čini. Bolesne žene na ovaj dan odlaze u manastire na molitve, a neretkinje odlaze na konak i ostaju tamo po 3 dana, kako bi se molile Svetoj Ani da ostanu u blagoslovenom stanju. Molitva Svetoj Ani za decu. Sveta Majko Ana, Tvoja nam je kći Marija u Isusu, svom božanskom Sinu, donela spas. Časteći te, slavi milosrđe Gospodinovo. Moli Isusa da mi prosvetli pamet i da snage da ovim teškim trenucima verno ispunim svoj časni poziv majke i jednom sa svojom decom doživim večno blaženstvo. Amin.